apostoli noma ngumphostoli zebandla egameni leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abazalwane bonke egameni likaJesu. Lithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane engikusukumele namhlanje kuzobonga uNkulunkulu ngempilo yami. Bazalwane uNkulunkulu uyawangithanda. Ngithi ngiyakukhonza, ngithi ngiyahamba endleleni. Kodwa uNkulunkulu mina ngangamkhonza ngendlela ayefuna ukuthi ngimkhonze ngayo bazalwane. Kodwa uNkulunkulu khona lapho wangizwela bazalwane angihawukela. Ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngangikhuleka bazalwane ngase ngangena emkhosini, ngithi ngene emkhosini. Kodwa ngingena nezolo bazalwane. Ngidla izono ngala ngisibeni uJesu Kristu uyaphila. Kodwa uNkulunkulu bazalwane ethembekile. Hey bazalwane ngoba akekho ongafana noNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wangitakula khona lapho kulezo zono bazalwane. Ngelinye ilanga washumayela kwakumpostoli wathi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyokulanda, akulande ngenhlupheko. Athi uyoshumayela usuhlezi wheelchair. Angishumayelanga ke mina bazalwane. Mina uNkulunkulu wangilanda ngokugula engangikusaba empilweni yami. Wangilanda ngecancer bazalwane uNkulunkulu. Bengisaba icancer ngaphezulu sezifo zonke ezikhona. Kodwa uNkulunkulu wabelwa wangilanda ngoba wayesengifuna bazalwane. Bengisindisiwe yebo, kodwa ngisindiswa ngihambela nje ezweni ngiphila nje njengabantu bonke abasezweni. Phela kunye ngithi angikwenzi ngithi nje angakhonza manje siphela. Yimi ngalokho kodwa ngiyajona umntwana. Ngiyagxumilwele ngifaka omathunza yonke into yasemhlabeni bazalwane kodwa ngibe ngithi ngiyakhonza uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wangithanda, wangilanda ngenhlupheko yokuthi ngigule. Ngiqala ukugula ngo-2021 August mama process. Ngingazi ukuthi kwenzakalani kumina, ngaze ngayithola indaba ngo-2022 ngoJanuwari. Kwayimanje ngithola ukuthi kwenzakalani. Sengenza yonke iprocess kufanele yenziwe umuntu ogula njengami, oyigula njengami. Ngase ngizohamba lo-admiswa eStenda ukuze ngizokwazi ukuthi ngiyoshithwa e-Albert. Kwafika izwi kimi lathi kimi hamba uyotshela umama uSithole ukuthi ucela umkhuleko. Ngilizibo kokuqala laphinde labuya futhi ngelinye ilanga lathi hambe mama uSithole umtshela ucela akuphe umkhuleko ngoba usizohamba. Mangihamba kuya mama uSithole afika athi mina ngani yami ngizokukhulekisa kodwa ngizoke ngifake la egruphini. Uyamazi ukuthi mina ngisangazi nje kwami isilando wami achaza mama uSithole. Ngithi mama uSithole ngifaka angifaka mama uSithole bese kufika idate yami ukuthi ngihambe esibhedlela, ngihambe esibhedlela. Ngase ngene bazalwane esibhedlela, ungenama esibhedlela, ngafika esibhedlela. Ngifika vele esibhedlela angisenalutho. Ukufike ngade ngopha ngisophi. Inhlungu ebengade nginazo ayisekho bazalwane. Ngase ngiqhubeka nje sengiyeza phela lo process ngase ngize ngabukela ngizela yonke into. Kodwa nje kahle kahle ngaphila. Ngongena ekhaya lesibazalwane. Ngikhumbula ukuthi lesikhathi uNkulunkulu ngiqala ngizwa kuthiwa ngiyagula. Angazi isibindi engaba naso ukuthi ngasithathaphi. Ngabe ngathi hayi yebo ngaxoxisa. Ngabe ngathi mina bazalwane lokugula kuzange kuzongibulala kodwa kuzeni ukuthi nje kuzobonakaliswa amandla kaNkulunkulu ngami. Nangempela kwabanjalo bazalwane ngikho ukuthi abantu engangilele nabo babegula ngale ndlela bazalwane. Abanye babeshona phambi kwami. Kodwa mina ngedwa ngaphila bazalwane. Abanye beshona vele sesiphumile nasesibhedlela sebeshona ngendlela ukuthi sethu seshonile. Kodwa nje bazalwane mina uNkulunkulu wangikhumbula, wangihawukela, ngisamile namanje. Ngimi egameni elithi uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngempilo yami. Ngelinye ilanga ngakhumbula ngisasibhedlela ngathi mina ngilalela inkonzo kababa ngathi ngiyafisa ubaba lokho ukuthi engabe utholakala kanjani. Ekeze nami ekhaya amazonyathela nje. Ngabele ngaba nombono ukuthi ngiyambona into endeselimile ekhaya sekwenziwa inkonzo bazalwane. Kanti uNkulunkulu uyangihlelela. Kwaba nje ngokufisa kwami bazalwane. Wathi siseyinkonzweni zephasika ngangiqala ukuza ngazo labazalwane. Ngathi mangibuya wakhuluma izwi kimi lakhomba ukuthi nokuthi okula endlini yakho angikufuni. Ngabe sengikhuluma nobaba uSithole, baba uSithole ngikhuluma nobaba. Nangempela ngayenza inkonzo yokushisa bazalwane. Ngiyamuphakamisa uNkulunkulu ngoba namhlanje saqhubeka uNkulunkulu sakhuluma usazembula bazalwane. Ngisho nangeyinkonzo kababa uyazembula ubaba uNkulunkulu bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi Hayibo. Ngiyaqolisa baba omephambi kwenu ukubusa waseBhashe.